Najmladiji DJ koji nastupa sa Gastapajom i drugim domaćim zvezdama, Đorđe Stojanović, poznatiji kao Džoker, otkrio javnosti da boluje od teške bolesti. Već 4 godine se bori sa retkim oblikom kancera, u pitanju je Hodgkinov limfom. Ipak, prognoze nisu tako crne. Naprotiv, doktori kažu da će muzičar se izlečiti. Upravo su mi doktori saopštili najbitnije vesti ikada od početka moje bolesti, a to je da ću se izlečiti od kancera, iako borba traje već 4. godinu i već drugi put mi je rak u 4. stadijumu, napisao je Đorđe i dodao: to je samo dokaz da verujete u sebe i da čak i kada jeste najgore, ubedite snagom uma sebe da nije i ovo će se desiti, saopštio je DJ. On je objavio i sliku iz bolničkog kreveta gde možemo vidjeti da je na infuziji, kada je i objasnio šta je tačno Hodgkinov limfom. To je rak krvi koji se razvija u limfnim žlezdama. Između ostalog spada u najizlečivije kancere, sreće u nesreći, istakao je Džoker.